Kurs, nemački sistem, zamislio sam da traje od 15. februara do 15. decembra. 10 meseci. Zašto nemački kurs 10 meseci? Pa zbog toga što morate da upoznate ceo sistem od početka, znači od samo proleće, priprema košnica, priprema ramova, priprema matice da bi radila u tih 7 ramova koje mi imamo, da bi oni ispoštovali taj sistem, da bi mogli dobiti šta? Da dobijemo veću količinu meda. Koliko imate košnica, lakše ćete to izračunati. Sada ću vam pokazati kalkulaciju nemačkog sistema i ja sam izdvojio 3 glavne grupe koje su za mene najbitnije, to su novac, to je med i to je vreme rada u pčelinaku. Novac sam podelio isto u 2 podgrupe što su jako bitne, to su ramovi i satne osnove. Da napomenem, nemački sistem, mislim da svi znate, u svom sistemu ima 7 ramova, za razliku od standardnih koji imaju 10. Uzeli smo reprezentativni primjer od 100 košnica. Nemački sistem ima manje 3 rama, to vam dođe 300 ramova, puta 50 dinara, znači imate ušparu prelaskom na nemački sistem 15.000 dinara u startu. Znači to pričamo o pčelaru koji ima 100 košnica i želi da pređe na nemački sistem, on će na taj način dobiti još 30 košnica više i imaće dovoljno vremena da uradi tih 130 košnica i bit će mu mnogo bolje ako uradi u nemačkom sistemu, normalno i lakše, nego da ostane na 100 košnica na 10 ramova. Ako neko želi da kupi nove košnice i da se zapčelari, ova kalkulacija vam je reper gde možete da vidite kolika je vaša ušpara. Prva stavka 15.000 dinara. Došli smo do druge stavke satne osnove. Znači imamo 300 ramova, treba nas 300 satni osnova. Računamo da DB ram ima 10 satni osnova u 1 kg, imamo 30 kg satni osnova puta 1400 dinara, dolazimo do jednostavne cifre 42.000 dinara. Ako ove dve stavke saberemo, 42.000 dinara i 15.000 dinara, mi smo dobili 57.000 dinara uštede na repromaterijalu, samo zato što ste prešli na nemački sistem. Druga glavna stavka u nemačkom sistemu je med. Pošto ste izvadili 3 rama iz plodišta, vi ste na taj način dobili taj med gore u medištu, to vam dođe 30%, a moji pokazatelji idu i do 50%, možete da imate više meda, a kad imate više meda, imat ćete i veću zaradu kroz taj med koji ćete prodati. Po meni, možda i najbitnije vreme provedeno u pčelinaku u radu sa vašim košnicama je u nemačkom sistemu 50% je manje rada i ovde sam naveo jedan primer, ako imamo 10 košnica i ako imamo jednu radnju koju moramo da uradimo u nemačkom sistemu, mi ćemo raditi istu radnju u 10 košnica i ništa više nećemo raditi ni u jednoj košnici. Kada dođe drugo vreme, što kaže da moramo da imamo drugu radnju, mi ćemo tu radnju uraditi u svim košnicama. Kada dođe provera košnice, da li je spremna za bagremovu pašu, ona je kao prva i najveća, mi ćemo u proveri zbog ovih radnji i nemačkog sistema imati već pokazatelje koje su košnice spremne da idu na bagrem, a koje ne. Znači, nećete morati da rešavate pojedinačne slučajeve od ovih 10 košnica i koliko imate, znači da se stalno vraćate ili da radite različite radnje. Znači, jedna ravnilovka, jedna brzina i jedna ista radnja koju ćete vi uraditi i skratit će vam sigurno 50% vašeg vremena koja morate da provedete više ako radite u starom sistemu, a nemački sistem vam daje to slobodno vreme koje možete da provedete sa porodicom ili možda pripremate nove košnice ili možda pripremate ramove, ulivate satne osnove. Znači imate mnogo više vremena za druge stvari osim da samo radite sa košnicama. Ove cifre i ovi podaci koje ste videli, to su najrelevantniji što se tiče nemačkog sistema. Kalkulacija je istinita, precizna, nema nikakvih, da kažemo, drugih oscilacija, niti bilo koja sumnja ovo što sam vam rekao i što vidite na ovoj tabli. I pčelari koji razumeju ovo, shvatit će da pčelar više ne može da bude samo pčelar ili biolog, on mora da postane i ekonomista, a nemački sistem vam daje tu mogućnost da u samom startu imate jako veliku uštedu koju ćete odmah primetiti samo zato što ste prešli na nemački sistem. Sad ćemo se vratiti na video. Zašto nemački sistem popularan, da kažemo kod nas u Srbiji? Pa baš zbog toga što manje radite, jednostavnije kontrola košnice, imate sa vašim znanjem kompletnu kontrolu vaše košnice i imate više meda. Svi učesnici kursa imaju prednost u prijavljivanju za letnju radionicu koja će biti u julu mesecu, gde će imati stručnog predavača
imat ćemo obilazak mog pčelinjaka koji će biti na terenu i kod nekog mog kolege. Zašto je bitan nemački sistem? Ja opet kažem, nije ovo najbolji sistem na svetu i najbolji možda način pčelarenja, ali jedan od mnogo lakših koji daje rezultat, ti benefiti koje daje se kroz med, kroz manji satnji osnov, kroz manje ramova, lakši teret koji vi nosite. U nemačkom sistemu vam govorimo i pričamo o tome da vi možda imate manji broj košnica, a da imate veći prinos meda. Prijavite se, budite deo kolone koja polako gura ovaj nemački sistem u Srbiji i mislim da će vam biti mnogo lakše i mnogo bolje da pčelarite na ovaj način. Svako dobro i pozdrav!